Saka mauri kong kaya sa ngoray na nanti nga po ngay sawa kingani na nanti awan mamatennano. Ngayon kana yey kunam kita amsana ne ko ngoran panana. Kita am katikiraya ko kana ko. Sa tawran kanya na pusma ko na nanti nga po ngay.
Akora kanga ay kay dikit na kain na kotari na konando siya tay na ine ang maupo. Kain na no kitabo ay kanan ay bukiya ay ne ibugin ka bunga na anjeroki ame nga rawain tayar ya kain na no ya. Kain na wan tiran na isak o otro ya na no rawai bukiya ay ne ay ka ora gin na ine ibugin na rungiya ay na metaya para me nga rawain tirei. Mandikin kain na kotari ay ka po na rungi na na. There
sira tangirau iro. Almost gone, but God sent Elijah to make his word known. He said, woman, don't you worry, for God sent me today. And before you even asked him, help was on the way. Just hold on a little longer, help is on the way. A brighter day is coming for those who believe and pray. Help won't help tomorrow if you give up today. Just hold on a little longer, help is on the way. Troubles of this life come by and burdens get you down. You think no one is listening, you think no one's around. Just remember what his word says, trust him and obey. Keep your eyes toward the heavens, 'cause help is on the way. Just hold on a little longer, help is on the way. A brighter day is coming for those who believe and pray. Help won't help tomorrow if you give up today. Just hold on a little longer, help is on the way. Help won't help
iraki no kira mengau Oya hokingai na kon Yesu yemenautai sonako ya hokingai na ya hokingai na kon Ako bende meta nongora dari kinam dari ora taingkai wapi me wanua raja minis imintia wanua. Sna kana wara me mamatennano re kwasne tayai. Taku temuan kona mauri o chano. Tayai kana katanga te kuna re Yesu o kapen paidian te kuna yo enaka kora koraira ngaira fisheries observers nakai muan takai buken nakawa. Pena kawa kinira ina nundara taini pioku. Irian nebe te kuna yu pena pun kawa kinia tenesa ni kiripesi ina nunda yata ina poporau. Ni kato ate pon koraki. Ko pesendaba au piano. O ya kame orang ngani te pope pisare ka uriri inte tapu ane kwa itaraira meyai. E kwa ua kuna me akotangirian da yo ina iriana ngani me te panani ka te kero ina koye taane makuri aki kwa sane maneveia. O ipun tenesa nebe ni kiripesi ina nunda yata ina poporau. Saka wata ang kanya may kay taka tekeroy o taka ungana na ko yata hanim makuri ni kapene di kaya kakwasan manaveyan tayo kay mo o tenan observers kamna pun kakawakin na inanamitai ni piyok nururingan tayo na ko ba punsi ngay ako na nanganing kami takakorakorak ngayari tapuara na opusiyan tayo na ko ba enadik pakabian ni meomi men Ditayo nga sana katanga te kuna are kwasan din iya paidian am katekeroin te nga po ngay. Pa Yesu daw kapin at panerona.
Ai se wapi mai suari ki te minisa o poro ai te awaru hewa. Te tai usana kana kore ki te wanara me me te nano re sana pene ko asin te tai ei. E tapu te akana i o. Me horu ni me me te nano te ngāponga ei. Te iaha me me te nano wara katia mi ngau. Paka te kira wana raponga i o. Pasina ki reken takapuana pai ni karawa te tai reki. Ko rapa te kira i nepe mei kane. Sa ka me uru kong koe te erin te ngāponga i o me me te nano. O kahantaringa pa kuna mara kore nei a. E nā ngana kore ki te kukure i a te kerai. Ina nun ta mea roan ta ngai nei. Te kerai riki mei kane o i on kane te kunare. E me me te nanomia i.
Takora mamatennano rimuina maratai ya isi wabi me wari te menisa por ai te warwayo. In a mission school of Kaume, panari ki pao mamatennano te ngapong. Te ngapong ayo, makain na raw siyon ng po apairik, korapa mente te kiroi nam studio. O ya kame orang ane sa muera ye yera, te tapo ane koranira me ye. Kwa wa yo kuna mara kotangiria ba, enari ki pa mamatennano on dikine pa panam ni katikiroi makain na maus ni kapene. Yon na mita po kana ipairik o yampo. Korapa ngai kuring ana pe testati na nende ngapo ngai sina pe nende kiroi mang kami na nende meron de ngapo ngayo kuna mara kotangiria. Sina katanga ibukim o kahantani nga. Inangan ko rin ganit te kukuray na nang tangay na ikarawan sa pangam makain ng mouse. Every love keep and silent come. In the mission school at Coma, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. In the mission school at Coma, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Do your best for your island of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Do your best for your island of KFC. In the mission school at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. In the mission school at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Do your best for your island of KFC. Para kinapamay, penimay, nakuha pinene. Sinariya kinakapataway kapo, metahirang tiya supa sa mantoto kanikay. Dahil ako iyon, naragya ko sinatawa, pero el sikamento no ay KFC. Sinatawa, pero el sikamento no ay KFC. Sinatawa, pero el sikamento no ay KFC. Ako nga ay kay diki na kain na kotari na kona siya tay na ine ang maupo. Kain na no kita boy kan na no ibukiya ay ne ibukin kabungan na anjeroki ame nga rawain tayar ya kain na no ya. Kain na wan tiran na isak tito otero kya na no rawai kiya ay ne ay ka aragin na ine ibukin na rurunya ay na metana me nga rawain tirede. Mandikin kain na kotari ay ka po asna na rurung diki anturan pay inano ni meura. Amara tayo kay ICTV me wanuari ki minis porai tiabar waiwa. Ayo na pete wana kanya de mamatennano ria ko asi nanon de messenger de tayo ya ko nan dinda ko nanon de live so ide kang ana irona. Me ayo kanya ana mamatennano to wayo. E ko asin kanya ayo men te be Christmas. Etago de kanya mamatennano ay. Ya kana ko te kirai na ko yesibu ay kanay Kate Junior tangi tawa o anay whānu ina nante ngā pungai. Ana benen te keroi, ai abu pusinga ne te kuna. Ara banan pasta tongoni me ana usu pairian banau ni te keroi na ko yes sipu ai kai. Sa kameurang kanya te watangi tawa me yon Christmas de ngā pungai kan haruna ba. Kupon me meta kuna bang kanya me kwa konan rari ni kana ko am me mamatennano ina nante. Saya kurana bangkan yang din nam rare yang mamatennano ye
Me ako nga nakumeta kundi nga po ngayo ayong kanyam katikiroy sa kanako may kay. Te kuna ra kwatangiria may roi ana usu te wara pasta tongon. Tikiroy dik may kanya wana tikiroy na festival maki kwasa na manabe yaray inanante nga po ngay. This next song is in the Kiribati language and it says, Lord, hold my hand. Ay pun si tapi me wari de minis men kayo ya porai. Jawa ruaiwa. Teta ya resna mga musra ya ingkan ni kanuan na rawan me metenan. Bengen nanyo teta yo sina ti me to nganen. Ndita na ko te wo na ko im kai asoy mga ko singan ya me metenan. Ngayon teta pa na kung rame ya sa busmay kung kana iya me metenan no kita ko na me ko kana ko kita nung raya. Sa tawaran nganen busmay ko nanon ta meron te nga po nga. Ante tayo nakanako kunaw te wana memete na penano yay. Te kuna yu ta te kana ya nakiron te robuan na tayo naman ya te wairat. Te kana rang ta mero te kana peta yo tanda ni metaw. Ako ande betay ora ni metare ko si pa ye karik. Ande betay osta ko petang jo amda bena no kawak. Mga yan ta betay ya kitang bena no kawak. Me asina ko rani ni meta na ibukina pa. Erangin ukukuray. Mebon na kaya demen na tiyo, meta ako na tayo, patira te pa iya ako asina ko rani ni meta demen na metemen na. Mebon si cheswa. Sila orang kan iron te way na te mekuna na yo. Yo tan randi metau Yaki ka ko wa ai tang
taya ai pure ai ro si te kapara pure na koina gina me gina kai ruau ya taya Mekina Meraku Onsingaya I know Reina no Oh Pepe Sina no Ia Taya Omo Payo Tandani Metao Kini mo ang araw Mamatennano ay karapata Oyangan ay tikora-kora Yataya Mekina Meraku Onsingaya I know Reina no Oh Pepe Sina no Ia Taya Omo Payo Tandani
Tita pare te akina ki pa aki a mga te mete iei aki a mga tioharak pei karariki aki ana konani ka pa karon te rapata anya na kiri ka indi homeland singers tita inkai ai pun si ono wari te mini so ai puro ai te haru ai mege nanyo tarane tana reke riki wowat wakorariki kunare sina konani kanakwa inanon te meren ayo nakana ko mong kanya kuna wa to wana ya yu ta ko te kana new life meiro ya kain pondik te pone his ngayare te kuna yo kan nakatanga na ko ira ni kapen pangkai sausi nanon te nga po ngai o kanta ninga pa simene nanon te po nga po anan nana panganya simene na pe nanon te me ho po ngayare ngana simeo na te me ho po me yesu nanon tangai nei ona sinana me akina te me tano kukurei inanon te po ngayo. I said
Awara taing kai ya bunu puro iti awar waiwa. Mega hele sa mga musra wana pangkanye. Ni kanuan na rawa ni kakaki po sa red ti mamatennano. Sina mga wakili kon mamatennano mang kuena kon tipi me wara inte tawa no wai. Kora barik. O tikirani gira na wanta ngai ne yo sina rita nang kon yung ngorara. Inanon ara kana ko panante nga po ngai.